mucu dolovina buna halu en bonu sing toka na kena rango lawanga entai enda na gami sarabekina menda mai bokan tin taka se devi rawenang kanga en buku ni bodo bonu kap en runa mai bi butu wani baba kina na mata timi nganga ni madwata kina mata timi kuku ni sawa ya niku entra mai sarabekina o devi raw sana na mai non nganga kita bagi kami tali ko en dotal nang ngona pamadawa en kena wanto takin weekenda boleh tin weekenda na weekend so en batini rara en butu rara ningito kiko ya au mai tawa tal tu ko batakir tonna toke ni saku woro ang kamay sawa siku tatamaya Ola bina. Zaba na numuni na numay membalata nang gito na singani ko. Oh na gito na singani ko na gito bina. Na kay tubina nga ngaw. Ya na timini na tuwa sa balambalabo sa kuruanga. Ela no may sa bakan data na tumay ni mamtu matusa na melabit yang nambiloy lawang kapak. Aw ya na misin mo tumisin tag no may. Sa babar no mo na sarabo kan doni pito ko ni na may tanay rongo. Bekor na Tony Bala ni timini na tuya sa balambalabo na bebina ni gua. Tana bola bogi na tuya sawa ni na may gwangwa ko na tuya sawa tuposo ti amaduata na bilo bati sana kau na tuya sawa balambalabo. Sanjira. Yung ko nanta kun di puno ni sara-sara. Ren ka sarwa tumengo sara tigo tabaka tumengo na len puno non ranana magitu men ken may sarabi na final level si final lembulo non so mati timini madu ata ken mati mina sawa. Yo. To tintu manango. Go nakatumba serangan niya sawa. Raba na namuray ken menina no masyo de ko may kalaba ka tulisin ko. Nung ngolemengo may klani dona kana kenan daw talit ko biya masarang gitu. Au maruta bale buni tugutunggo rin paleti raw na le rango rin raw hande may na bidibis. Ne rongole da. Kenin paling pale rong na le rango ke pakendo bi revolusi raw sana ngole da. Maruta kisar bale. Anu menila mai no ni mai bataronga. Talangan gwento talangan antau sarang gitu. Au talita bale buna no ni sulebe ang ngos bos men mai tukuna talangan na binakan ni Ronaldo rongo non romai baita na kabin. Ya ni timita boy ko na kaila bakati berna timi rongo. Orto no curangan reu se orto mai na ete sawa. Una kaila bakang na chimnia sawa. Sanjena. Iya. Iya. Sa lako batang men na sana bay suara. Iya. Sanjena bina boleh. Bina valeu. Bina boleh. Oh, apa korber to mo rete. Oleh burgulu. Gulu boleh. Nakam ya da sale tu me nararo na sodok me na bosa. Naka kuya yanasa may buya may ba. Naka gua do marika na sodok ko na bosa. Yondre we kuda bal na yondre. Sorry kata-kata singa me taro batunga na kata-kata. Oh, taro batunga kata-kata. Yo ando na kena buku-buku ya bikin ni sebenarnya ringan. Gua na kena matanggal main boha. Kiro mena sekula la masa maduar. Kiro la pasara men kiro via mai. Tokona na nero vanua maduar. Pasara kiro tiko kineke. Rongol serbi. Na teding ko wala may lambasa, ayo wala may suga. Kiro sila to mena matakalilay. Yo nangito na kan. Nakan. Baleti maduata sara. Ya alam madana imbol ni maduata. Au na tambu baka suka. Singan damu. Singan damu apa nua? Ya. Urung itu bertakat kusana turang ay maduata. Hindi ko na singan damu apa nua? Kena kami lagi bakal kawai. Kawai maduata. Coba. Pasarang gue lagi baka di na takataw daw ko. Ayaw na ko terevini ki aloni waile maduata. Oh, ungol sa may maduata si ungay sa sibara. Ungol sa yo may lautoka. Sandin. Ya, adaba mo nanumay na nawin yo maduata. Magkabur ni. Iyo. Manti na sarang ha? Iyo. Maduata nga ya sawa. Okay, binaka. Iya, mau tatama-tama kayo sawa. Oi. Iya, bira. Salah bila na lenggulio ni panua. Ina tiasa balambalabo may muay may awini may moy kapwa.
nakapindala ni abu sudu momo mi barwango no mayna be bani gua sabakaro na gitole bu sa no ko na 19 sabakaro na gitole bina be bani gua ngere bina bi masulagi na uam boto sabo ko magere bina bi masulagi takya batay na bakana na timnya sawa mga tasin tuin bali inangaw na ko sa takya batay na timnya sawa na be bani gua ndaw ganda individu na to sambalan-bala na no luta mesema ni tay na biya gani na lolo may na be bani gua Sa Anton. sa galif Binabaliw. Dari tunggu so talang abir to na maramani maduata sar tunggu se madala ser ba waji maduata ser kai maduata ya merto na ba madal tigre to manta bolsia ay amaka batinan ay bolsia to tu suka tekene mai yana kira ro to ni re nang ay makana batina iyo tu sa dire ina badan ay Ito di ba pinuna natin yung nga na pro fisay ba ila sumalita may maduata. Yung maani na winyo makalusyo maduata. iya Kaya ako sa rin na din nila. Ito sa final ba tayo sa. singan tamu Singa tawa banua. iya aran nindo pa madal tin mo to mata tulak may be din do ay maduata so sa ditembak ang tu isuwa ti irutoka iyo gori apa bala Eda ko ulam milang nalini ni lugi na baso na bitamu maduata pe maduata. Ano marami din na besin sa kaka au wawati andabu. Au nambole matutungay maduata. gori Na marami ni lambasa iko imbawi au bawa iwe lebu. piwa ha Iyo madua. ya alam mo na nung bala kyo nigo Ko naman nakino na tiyo madua. gori Na tiyo madua ano na ido nakaka. hindi na Di na. alam mo ang bola yung maduat Singa tama pa alam no. mo na ba Nabobo nga ni raraman ni singa Singa. Kay yan ang tawrong ko na. iya ang tamu ina bulu Iyan tama naman. Sa tawlo dengan sa tawlo rong naman sing. iya Kita wa tawro pa blue. Se ko wa daw. entah Singa tama pa no. embal May madua tamay. embal liu Imadua tanga. sa Meambulasia ayaw ate la raumasi kitini wele bu may maluata na bunong dundungan ko iyo ini ni arna biniwa no may chia aina na maluata tope go maluata go Babi na na arab rin ko ni mami may igarawa na kana may mambabatin tilahina a final level ni for 4-1 World Cup nambang dolurus ng bulgarua mami sa ubagaraw kaya supporters di bono ka urang sa maalebu na kana may saraba iwa kana anusta iwa bono ba urang ay sawa bono ba urang sa maalebu mam stanu ihina unat tunga so arena arna rin ko mami sura ira ihina supporters ni sa maalebu magi atwa ba ihina go Manuata! Ena sana biya bato kaya biasa menangi kita sangol karena kita sanggalo samai. iya Ena ndaw ni ko nasako. sa dira Iyo. iya Ena ndaw. sa dira ya itu na sa curangan rin atau mantan menirai en nomini sa atau main na final kini kero kini sa ko main na final kina nungu butura rasa Dali sa misara nung kumas. Kaya kanong do binakat namin gitu kaya tanangon. Menamata kami semua. Yo, beberapa orang kalu. Sila talang tanangon ko may kota may na simin maduat. May maingit sarang dal ni nung
kubanwa ba tro na kurwa no Yo apa ta bandre una ngole tu mai ni num dilok longgori apa ta mantanga bir na beokan mai na koro era nana magdal tunga non rala ko mai mer mai kelabaka na mata timo ni lutak tumen sini ko Drew na makina ba raw sa tiutu me na mabasa sa uchinga mai na semifinal sara lebu non ra kuru ne darutal me na mabasa uch ni tulak me na no butu do kana bal ni songo na lo manikor na lebu ni vito ko ni ra malimana biasa ibichili karena may toko na ito na simado. Na boleh mo usapan ni na nagito sini ko. Na boleh. Reus. Iya, sana paro mito na lakon ko mentally ser, mentally rita mandaluto paro ko na sakuwarwanga. Na paparo ni sini ko na bukun ni kenang main garabi na final. Garabi ti main gitu may bunolib. Bombotan ni don karna wili ni don bitu ko ni rangol mandangan ni ibichiro pero ko bunolib. Kelito ko ni mati ni sawa. Iya na apa mandan na menirai kenang garabi na final sini ko. Tu era kem ngol mandangai lambasa na mata rusauts lebu na mi saporo si ngol ko sa ngol talmi biti lebu o kelas na lebu sarangan na karkaraw ay lumdara na singatoka na singnan ko ya menunduri dan mendunggi tan mata sauti na mata rusauti na semifinal kena wikai so untuk sare dan mulum mundo liba natang mai asa bonan menirai kena wikai so untuk garab itu mai member dan kena minggar na final ko yo na semifinal lebu sarana ka kito lebu na weakness kito yato kina yo mata meko kiso babaro bina kami na ron mata angko me patch ta kaso na weakness la like minta ka na semifinal kirtu sa babaro tu na final angko sangi posanga lemrara sanjina ya saya ndorong katu kan noni pemasalah na kapitani ni mata timnya sawa yo sana ke borongo mentra gisara banang gitu dalam darah bobot sa temaya wanu di binakan na bukuning gitu nang karab di sini ko binanturi mata timnya anta 19 ini timnya sawa ya sawa me ado bangan yuti ba acungo na kena na kona dor ko me na lusun to na timnya anta 19 ni bulu binaka koli na muni terita gera-gera tambua ngonengan ni serua basungi asal sanjina iyo dumi iyo sanapa bibina basu iyo nanam to wini ni sini ko ya nanam to namaki verto na mata timi lebu ni sawa aku to sabanu ni binaktal to verto ni naratala na kangka ndo bata tunga na misen melabi tunga kel nakalu lebu ngo oh iyo gimbi ya nangunang tiga bu mesaya mesar tungan lo menirarang ko ntar itu nandamu ni nando to babor to na mate timeni madota dinenil to sambi bono mai sambi mo pambasinga ko mai kami dani bono pambasinga kato me bakana to singandam mo abanwa ya me bakar to berta jugo ni kuwa enandam na lo menirarang ko enna riri ke madota dinenil to sa mbi bono mai to berta jugo na bitu ko ni eran dala sarabata langan singini kuwa enang gitu ko na mingaraba timeni madota kene mate timeni sawa. Iya sebenarnya, mbia mebakan itu bertahu juga mata tim ni madota, na mata tim ni sawa itu rokok toko na karakarawa, kalau toko kina na saku ruang gaya, na mata tim ni madota, kau tuh balan tamu itu kayak, na singan tamu benua, tu kan itu, na ngono sawa rome saleh mutai rakyat na benua, entambe na mata ni singan andel ni itu mebakan rokok karakarawa juga sawa, itu gitu na singan tamu benua. Well, sawa in Madhuwata as we get ready for kickoff. Remember, you're on My TV, wherever you are tuning in from around the world and around Fiji. With the kind compliments of our major sponsors, Tower Insurance and Tropic Pine, we are able to bring you this live coverage all the way from Lawanga Park in Singatoka. A battle between the north and the west. Rokondinono to start it off. Illegal scrummaging from Madhuwata.
Ya, anto na puna anto merto na rin na matitim ni Maduata merto nganggar ni Sara merto kako ni Sulia na itutongi and nanorto esa ni Lenis ko na matitim ni asawa. Yasawa, take the quick tip over the line. We'll wait for the referee. Well, over the line is the prop forward, William Tiri. Touch judge and the referee consulting to each other. Try. Yalo Solo. Lawabuso. Malelambasa with space and wide. Over in the try line. That's a try for me. The winger for Maduwata, Epimbale Lambasa. A strong run was taken in a high tackle, but I believe he has already scored that one. We'll need to check the replay for that one, but the referee is consulting with the touch judge. Or will it be a penalty try? Well, in the law of rugby, in an event where you're about to score a try, you were caught in a high shot which prevented you from scoring that try, it will be a penalty try. So a yellow card to Yola of Yasawa. No, that's Rokomatu. So is it going to be a penalty try? So yes, it's a penalty try. What a match we have on our hand as we look forward to the second half. Remember, you're on my TV with the kind compliments of Tower Insurance, Fiji Pine, and Tropic Pine. We are at halftime. Maduwata leading Yasawa 10 points to 7. Morawa, Utoni beside him. Now that's Tanoa. Scrum going sideways. Penalty try. Penalty try to Yasawa. 14 points to 10. Yasawa have taken the lead. Look at them. Maduwata, strong run. Utoni dives over. Fell short. Bukavere there at the back. Go over for the try. What a try. William Elomaloma. Maduwata. Sanjina. Aunasenga Nisuka. That's the never say die attitude calling. 15 points to 10. They have taken the lead once again. Doon na ka na nung gorong-gorong and ngito ni Maduwata, buwan bibi, na buwan tuloy wa minaka ni nono to kapitay no tsurangan riyo. And na ray na po ka matao na bibo nuwa merto bimbiw tayo kakina na polo. Buwan din ko pinakorto na linitin mebo ka ni sorry to kayo tumba. Ayo, toro pa maluto manilaw lang ng kita. Or to ba murito nga may nilakalan ng kita or to karama. Or to kilani ram nirto rawa kakina. Iyo, mebo pa saranga, nirto litambak rawan doon na kay. To sa nagtal kinagerto kay enang una ko me tini kalima tini kabati ko na tim ni Maduwata iyo to sarap traman ko na replay ina ilako lako ni kana litang bagital na polo may berto na mat tim ni Maduwata sabo saba ngai matata Penalty to Yasawa. Morawa takes it quickly. Advantage. Yasawa diving over the try line. The referee says, I'll consult with the touch judge, but the touch judge was just too far away from that location. He was even too close to that one. This would be a decision that could very well win this match for Yasawa. That's the try. Yasawa have taken the lead. Morawa. Box kick from Vilimoni Morawa. Ratu Dove knocks it on.
He knocks it on. Well, time is up on the clock. Yasawa Medho Bangan New Dimba. 24 points to 17. Tasting victory and success at home. Naka matay ba binatara kalau na puno kito sama ya doba na kabina ni kuwa kila nindo na ngon salandon de kito muria mena mbaki ngom yo ba binata gira tu nang gudorobo nang gitorto da kabani kuwa kito ngalawa sama batul kena katul ni kuwa ngo sini kena chu cinko sangai tege bu namba ngo my head's off to them. They played brilliantly today. Itulah setengah wabina ko sa an opportunity. We missed ours. It was anybody's game. Ina kabini kuwa. Wabina tayo may dulang gitu binaka. Wabina tayo tim niya sa ano may nganga ni kuwa. Okila ni sangan ni kanila ba bikito. Ito na lesson ko sa leba baro tali na skip na amba kuno. Wabina takirta sarasara chungo may madwata. Nonra may bito ko ni wana chimi. Dinani keto unru kay wabina tagira. Non retoko na chiko na timini bano go matalebu romanda lo mai balele buna kabina ni kuwa kori sudah sabole naka na iya santa saro satongan ko na kapitan ni mada timni nanti ni ber ni ndage bitano nang gitu na singen ni kuwa panu ni binaka belebu tok ngana numus kuwa buta ko polo balebu nanuma grab the ball kenapa balang ball grab ba kiss the guy Tiber amo eleo ya. Tunga ka na sa podi na kakaya timin madwa. Mbere now.